Yes. So red, there is some sort of break. Yeah. So the money go to right mark, no telephone, me to correct it, mark. But you really can me out on a they go taking it. They me out on a day. Gone by the telephone, human, ni halen liwai ka desire wages. Kaba ko chali desire. So what you what is that? Ay ko na yesu ko sa mga mo kana madwan ya dan. Ko di amu ce yesu da kan mutu da garga ya. Ko ko mutu ni da kadar. Ke yi wa wan dueri. Ko di ha? Ko di da kon mo ce chuo. Ke yesu da kadar ko ma kon da ka chuo. Kana ne. Ke yesu da ka wan dueri. Ko di kon mo because you take a run with a lot of human and I'll give why can desire wages. I just need them. God was us. Back in gone, woman, take a page 25, paragraph 2. So when Christ was treated as we deserve. That we may be treated as he deserved. Allow Jesus challenge, kalang de God. Kenana, min de le kon chale Kristo go ba kon wa le kala de de kenana no go ba kon wa le kala de la de he was condemned for our sin in which he had no share chalu ko dor kon tikira dire kan kala dia lakin chalu ko dia kenana ko di kenana chalu ko dor kenana ngak ko di dia mo ko dia na ke demo that we may be justified by his righteousness in which we had no share kenana kenana then chalu ko dor kon tin tel mi cer ke waktu ko kon ya ka ni ni tin tel mi kan waktu Jesus the God ajala kalke justification. Ko kan yet ya. Akan ko nanu justification, sanctification. Lawan Jesus lakin dia cakap baju ni. Kan jual ke justification. Hah? Kalau dua kuban. Ko mudu dah ko pala dua kuban lagi dia. Lagi jangan jangan wanjung dia jadi dua raja sekian wanjung kita. Dua sen. Kan ana orang ban kelak jengkel ko ama dua lagi. Mana lagi ni kerja dokter theology justification, sanctification, glorification. Jikon dari jikon Jesus kan apa lagi ka? Lagi ni jadi kiyem jijung. Kan jadi jikon jaka jijung. Jadi jikon jaka jijung. Ada kejadian lah. Jawaban he suffered the death which was ours, that we may receive the life which was his. Kan? Cari liu kelia lali adan goban mulai goban itu bukan leli bukan aja guadan cawah cian boleh ban abang pin coba apa yang nama cakap ada boyo ada aja coba jawab saya dari apa jika di sini coba bakel bas bangan awal kiri muda wang kon baru yang biasa sabit muda wangan juga wangan ini boleh cuma makan nama ini negara cuma lagi ada taman di sini taman bukan kan wong ke akin baca lakon ken kon dulu ana ini yang ini bukan betul kan ban ke di kurun di sini nyam coba pakai bas bangan waka waka kacau dengan ojido orang cikan cikan baru kau bijak, gaya cek, ya, yang ni